Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taza dindin tarixi. Biz ötkende aytkanbız, İslam dini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin sahabalar, tabiinler, tabiinlerin doğrunan keyin Hicranın 220 yılından başlap arkanday dinge akidada, işenimde jana amalda özgörülür, koşumçalar, alımçalar baştalgan. Oşol 220 yılga çeyinki muundardı salaftar dep ataganын aytkanbız. Mına oşogo çeyin 3 muun ötkөнгө çeyin İslam dini kantip koldan kolga taza ötkөнünün tarihine biraz toktolgonbuz. Hazır oşol жерден başlayız inşallah. Ötkönde bir adamdın jakşı bir sözün epigraf orduna koldonup ketkenbiz. Oşondan başlayız hazır. Bir kişi aytkan eken, Azatlık radyosunun sorularına жооп берип жатып, taza su içkenge hiç kim karşı emez, al turgay taza arak içkenge dagы hiç kim karşı emez, anan ele taza İslamga baruga, anı taza karmayız degenlerге emne üçün karşı çıkışat degen sözünü eskертip ketkenbiz. Bardık İslam alımlarının pikirinde biz jogorda sana ötkön jana salaftar dep atalgan 3 muundun, al 3 muun sahabalar, tabiinler, tabiinler, uşulardın dini taza din dep esептелет. Буга эч кандай каршы пикир билдирген адам жок. Анткен алар таза Аллахтан келген таза динге эч нерсе кошпостон, эч нерсесин кемитпестен таза карманышкан. Аллахтан келген динге кимдир бирөө тарабынан bir ибадат кошулуп калса, же андан bir нерсе кемитилип калса, ошондо дин бузулган болот. Таза эмес болуп калат. Din degende İslam buzulbayt, birok oşol adamdın dini buzulat. Oşol adamdın akidası buzulat. A bolboso dinde Allah Taala kıyamatga çeyin saktaganга vada bergen. Allah'tan berilgen taza dindi Allah Subhanahu Taala'dan Cebrail aleyhisselam kabul algan. Boydan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga, Muhammed aleyhisselam bolsa sahabaları tabiinlerge, tabiinler, tabiinlerge taza ahvalda jetkirişken. Tabiinlerden keyinki muunga ötkönde taza İslamga arkanday adamlar tarabынан oylop tabılgan bid'attar koşuluu menen dini işenim jana amallar buzula baştagan. Tömönde Allah Taala tarabынан berilgen taza İslamdın tabiinlerge çeyin taza ahvalda ötü jarayanına, koldan kolga ötü jarayanın hazırkı til menen estafeta dep koyulata. Oşoga köz çaptırıp koyulu. Oşol ramkanın içindegi köz çaptırıp koysunlar özüңөр dagı. Birinci Allah Subhanahu Taala'dan taza dindi Cibril aleyhisselam algan. Alıp Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga tapşırgan. Emi suroo Cibril aleyhisselam Allah Taala'dan İslam dini bir Kur'an ayatları, İslam ibadat ereceleri, mına uşularda ugup Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga alıp kele jatkanda Allah'tın sözüne özü tarabından bir nese koştuğu je kemittibi degen surooga jok dep жооп беребиz. Eç nese koşkon emes, kemitken emes. Dagı suroo jaralat, eç nese koşpogonuna je kemitbegenine dalil barby? Dalil bar, Allah Taala öz paygambarına tömönki sözde aytkan. Estağfirullah, innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin ala kalbika litakuna minel munzirin. Kur'an alamların Rabbisi tarafından düşkün, anı senin yüreğine o Muhammed işenimdi ruh Cibril alıp geldi, paygambarlardan buluşun üçün dedi Allah Taala şu Ara suresinde. Bu ayatta Allah Taala Cibril aleyhisselamdı emne dep atap jatat. İşenimdi amanattu dep sipattap jatat. Amanattu degeni birөөдөн algan nerseni oşol boydan azdektep kerekli adamga ötkörüp bergenin amanattu dep aytılат. Demek Cibril
alayhissalom din shariat jiyinag'i bo'lgan Qur'onni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga to'liq bo'ydan, toza bo'ydan, o'zini hech narsa qo'shmagan bo'ydan, yana kemitmagan bo'ydan olib kelgan. Yeni ikinci mu'min Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala akaqtay taza İslam dinin amanatlı periştesi arkalı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e jibergenden keyin al sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinine özü tarafından eş nerse koşpostan, eş nersesin kemitbesten bardığın sahabalarına üretti. Dalil kaysı? Dalil Allah Teala etti. Al-Hakka suresinde estağfirullah. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Eğer Muhammed deydi Allah Teala, Kur'an'da biz aytmagan ki bir sözlerdi oylap çıkargan bolsa, jana uşul Allah'ın sözü deyip bizge odargan bolsa, biz anı küç menen karmap öç almakpız da keyin jürek tamırın üzüp jibermekpiz deydi. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimizga örnekli ömür berdi. Jana akırı jakşı akıbet berdi. Andan öç algan da jok, moyun tamırın üzüp salgan da jok. Sebebi al sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın amanatın, başkaça aytkanda İslam dinin saktap, ağa öz oyundan çıkargan sözlerdi koşpagan ele. Allah Teala dağı bir ayette aytat. Najm suresi 4. ayet. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Muhammed öz oyundan çıkarıp söylebeydi. Allah'tan kelgen vahiylerge özünün oyunan, özünün kalığısına jaraşa, kızıkçılığına jaraşa neselerini koşup söylebeydi. Anın aytkanlarının bardığı Allah'tan kelgen vahiy dedi. Dağı bir ayette Allah Teala özünün peygamberine mınday degen: "Ya eyyuhar rasulu balligh ma unzila ileyke min rabbik." O Muhammed peygamber, Rabbin tarafından sağa düşürülgen dindi eş nerse koşboy, ağa özünden eş nersesin kemitbey ellerge jetkir degen Allah Teala bul ayat Maide suresi 67. Jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol Allah Teala'nın buyruğuna moyun sunup İslam dinin sahabalarına bardığın tökbey çaşbay jetkirdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din İslam'da taza jetkirgenine oşol ayatlar dalil bolat. Bundan başka da ayatlar bar izlegen adamga. Alemi hadislerden kanday dalil var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicranın 10. yılında acılıkka barı üçün 90 bin sahabası menen Makkaga barıp al jerde teşelu amallardı jasap, Kaba'nı tavaf kılıp, Makam İbrahim'de namaz okup, Safa Marvan'ın arasında sa'i kılıp, anan Zulhicce 8. Zulhicce'da Minaga çıkıp, al jerde bir gün tünögönden keyin bir tün 9. Zulhicce'nin tağında Arafat öröğününe çıkıp, oşol jerde musulmanlar cemaatına özünün tarihi hutbasını kıladı. Al hutba tarihta hutbatul vada, koştoşu hutbası dep atalıp kalgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hutbasında Allah'a hamd aytkandan keyin musulmanlarga uşul жылдан keyin balkim başka görüşpey kalarbız dedi. Demek musulmanlarga osiyat katары nasihatlarını aytadi. İslam'dın zarıl amallarını dağı bir ret kaytalaydı. Her bir eskertüsünden keyin sahabalarına qarab hal ballagt uqla sizlerge dindi jetkirdim be dep kaytalap suraydı. Sizler menden keyin жооп берсиңер. Emne deysiңер? Dindi sizlerge jetkirdim be degende
Sahabalары: "Ова, biz kübölük berебиz. Siz dindi толук бойдон жеткирдиңиz. Аллахтан алган аманатты өтөсүнө чыктыңыз жана үммөткө насаат айттыңыз" деп жооп беришет. Ошондо Аллахтын элчиси Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem сөмөй менен асманга ишарат кылып, бул дегени асмандагы Аллахка ишарат кылып: "О Аллахым күбө бол, о Аллахым күбө бол" дейт. Аллахумма ашхад дейт. Бул хадис имам Муслимде 1218 номер менен. Ошентип Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтан алган аманат динди элдерге толук жеткиргенине жаратканды күбө кылат, анан сахабаларды күбө кылат. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 23 жылдык пайгамбарчылык доорунда Аллахтан аманат алган ислам динин толук бойдон сахабаларына мына ушинтип жеткирди. Толук жеткиргенине Аллах Тааланын төмөндөгү аяттагы далил болот. Ошол эле күнү Зулхиджанын 9-ында Арафатта, ошол эле күнү Аллах Таала Курандагы эң акыркы аятты пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга түшүрөт. Ал аят Аллах Таала айтат: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакумул ислама дина." О мусулмандар, бүгүн мен силерге диниңерди толук кылып бердим дейт. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды сахабаларга динди толук бергенин Аллах Таала тасдыктап атат. Ал-яума акмалту дейт Аллах Таала. Толук бердим. Ва атмамту алейкум ни'мати. Силерге бардык нематымды ыра көрдүм. Кандай жакшы нерсе болсо, кандай жакшылык болсо силерге бердим. Ва радиту лакумул ислама дина. Силерге исламды, ушул толук исламды дин деп ыраазы болдум дейт. Мына ушул аяттагы Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem өзүнүн сахабаларына исламды толук абалда жеткиргенине далил болот. Дагы бир хадис имам Бухари Айша энебизден риваят кылат. Масрук деген кишиге Айша энебиз мындай деп айтат: "Ман хаддасака анна Мухаммадан кад катама шай'ан мимма унзила алейхи факад казаб." Ким сага айткан болсо, о Масрук, Мухаммад Аллахтан түшкөн нерседен динден кээ бир бөлүгүн жашырып калган болсо, жашырып калган деп бирөө айткан болсо, ал жалганчы дейт. Аллах Таала айтып жатпайбы: "Я айюхар расул, баллиг ма унзила илейка мин раббик." Сен Раббиңден өзүңө түшүрүлгөн нерсени сахабаларыңа жеткир деп Аллах Таала айтып жатпайбы? Мына ошол Аллахтын айтканын Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem толук бойдон аткарган. Жана ким Muhammed кээ бир нерсени жашырып калды деген болсо, ал жалганчы дейт. Ошентип Аллах субхана ва тааладан келген ислам динин Жибрил алейхиссалам Muhammed алейхиссаламга өткөрдү. Ошол бойдон Muhammed алейхиссалам сахабаларга өткөрдү. Эми сахабалар мууну кандай болду? Улук пайгамбарыбыздан ислам динин мурас кылып алышкан улук сахабалардагы исламды эч нерсесин кемитпестен, эч нерсе кошпостон таза абалда кармашты. Ибадаттарга дагы эч нерсе кошкон жок. Мына ушундай таза абалда өздөрүнүн кийинки муундарга өткөрүп берди. Ал муундар ким эле? Табейиндерге. Анткени эгер сахабалар Аллахтын аманатын таза кармабаганда, ага кошумчаларды, бидаттарды кошуп жибергенде, Аллах Таала алардан разы болбойт эле. Жана Аллах субхана таала пайгамбарына эскерткен эскертүү сахабаларга да тиешелүү болуп калышы мүмкүн. Эгер мен айтпаган бир сөздү Аллах айтты деп динге кошуп койгондо, мен анын жүрөк тамырын үзүп салмакмын деди Аллах Таала. Сахабаларга да ошондой. Эгер бир нерсени аманатка кыянат кылганда, аларды жазаламак.
Бирок Аллах Таала Курандын bir канча аяттарында сахабалардан ыраазы болгонун айтат. Сахабалардан эмне үчүн ыраазы болот? Өзүнүн айтканын толук аткаргандыгы үчүн, динди толук кийинки муундарга жеткирип бергендиги үчүн Аллах Таала ыраазы болот. Тавба сүрөсү 100-аятта Аллах Таала айтат: "Вас-сабикуна ал-аввалуна минал мухаджирина вал-ансар валлазина аттабаухум би-ихсанин радияллаху анхум ва раду анх." Мухаджир жана ансарлардан турган алдыңкылар, биринчилер, сахабалар жана ошолордун изинен эң сонун ээрчип бара жаткандардан, табейиндерден Аллах ыраазы болду, алар дагы Аллахтан ыраазы болушту дейт. Радияллаху анхум ва раду анх. Эгер сахабалар Аллахтын аманатын таза кармабаганда, Аллах Таала аларды Куранда эң жакшы үммөт деп айтпайт эле. Жана адилеттүү адамдар деп сыпаттабайт эле. Аллах Таала Куранда сахабаларды эң жакшы үммөт деди. Али Имран сүрөсү 110-аятта Аллах Таала айтат: "Кунтум хайра умматин ухриджат линнас." Силер бүт дүйнө элдери үчүн чыгарылган эң жакшы үммөт болдуңар дейт. Эгер сахабалар ката кемчилдик кетиргенде же кыянат кылганда, Аллах Таала аларды эң жакшы үммөт деп баалабайт эле. Дагы бир аятта, Бакара сүрөсү 143-аятта Аллах Таала айтат: "Ва казалика жаалнакум умматан васат." Ошондой эле биз силерди дейт, орто үммөт кылдык дейт. Бул васат, орто деген сөздү тафсирчилер эң жакшы деп которушкан жана адилеттүү деп которушкан, тафсир кылышкан. Демек, силерди адилеттүү үммөт кылдык, эң жакшы үммөт кылдык деп атат Аллах Таала. Адилет деген эмне? Адилет деген албетте кыянат дегендин тескериси, зулум дегендин тескериси. Эгер сахабалар адилет кылбаганда, эң жакшы болбогондо, мындай сыпат менен Аллах Таала аларды сыпаттабайт эле. Сахабалардын дагы бир сыпаты, алар тандалган адамдар. Аллах Таала аларды аманаттуу пайгамбарына сахаба жолдош кылыш үчүн, жардамчы кылыш үчүн, окуучу кылыш үчүн, шагирт кылыш үчүн, ошондой эле аманат исламды кийинки муундарга таза жеткирүүчү мураскор катары аларды тандап алды. Аллах Таала айтат Куранда: "Кулил хамдулиллахи ва саламун ала ибадихиллазина астафа." О Мухаммад, айткын, Аллахка мактоо жана Аллахтын тандалган пенделерине, башкача айтканда сахабаларга салам болсун деп айткын деп, өзүнүн пайгамбарын сахабаларга салам менен дуа кылууга буйруп жатат. Эмнеге? Алар тандалган адамдар эле, алар жакшы адамдар эле. Намл сүрөсү 56-аят. Дагы бир аятта Аллах Таала сахабаларды чыныгы имандуулар деп атаган жана алардын күнөөлөрүн кечиргенин билдирген. Бул сүрө Анфал сүрөсү 74-аятта Аллах Таала айтат: "Фазбилла валлазина аману ва хаджару ва жахаду фи сабилилlah валлазина авау ва ансару илайка хумул муъминуна хаққа лахум магфиратун ва ризкун карим." Иман келтирип, хижрат кылып, Аллахтын жолунда жихад кылган адамдар менен аларга орун жай даярдап жардам бергендер, булар мухажирлер менен ансарлар. Алар кандай адамдар? Алар чыныгы имандуулар. Ал-муъминуна хаққа. Аларга Раббисинен кечирим болот жана аларга улуг рызкылар бар акыретте, дейт Аллах Таала. Дагы бир аятта Аллах Таала сахабаларды иманында чынчыл пенделер деп атаган. Бул аят Хашр сүрөсүнүн 8-аяты. Estağfirullah. Ellezina uhricu min diyarihim ve amwalihim
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Alar hicret kılуу menen Allah'tın faziletin, razıçılığın gana ümit kılışkan jana Allah'tın dini, anın paygambarına jardam berişken. Allah'tın dinine, anın paygambarına jardam berişken. Alar kanday adamlar? İmanında çın-çıl pendeler. Mına oşondoy sahabalardın jolu eň tuğra jol bolgon. Allah Taala bir ayatda eň tuğra jol bolgon sahabalardın joluna erçigen, jolundan başka jolgo erçigenlerge katu eskertүү beret. Bul ayat Nisa suresinin 115. ayatı. Allah Taala aytat: "Estağfirullah. Ve men yushaqiqur rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Özüne tuğra jol anık aytılıngandan kiyin, anık bilingenden kiyin kim paygambarga karşılık kılsa, ve yattabi gayra sabilil mu'minin, jana mu'mindardın jolundan başka jol menen ketse. Mu'mindar dep bul jerde sahabalarda aytılат. Sahabalardın jolundan başka jol menen ketse, nuvallihi ma tawalladi. Ketken jerine koy berебиз deydi Allah Taala. Kim kaysı joldu tandagan bolsa, oşol jolunda koy berебиз. Wa naslihi cehenneme ve saat masira. Akirette bolsa an tozuqa taştayız. Al tozok kanday jaman orun deydi. Mana oşol ayatlar sahabalardın kanday adam bolgonuna, alardan Allah Taala razı bolgonuna, alardın imanı, çınığı iman bolgonuna, alar amanatlı bolgonuna, alar adiletli bolgonuna dalil bolat. Sahabalardın amanatına, tuğralığına, adildigine dalil bolgon hadisler dağı bar. Misal üçün İmam Ahmad özünün Musnad kitabında Abdullah bin Mas'ud degen sahabanın munday degenin rivayet kılat. Abdullah bin Mas'ud aytıyorlar, Allah Taala pendelerdin bardık pendelerinin ködönlerine karap, köküröklerine karap Muhammad'ın jürögün en jakşı jürök dep taptı. Jana anı tandap alıp ağa özünün paygambarçılığın jiberdi. Kiyin dagı Allah Taala pendelerinin köküröklerine karadı. Jana Muhammad'ın sahabalarının jürögün en jakşı jürökler dep taptı. Alardı özünün paygambarına vazir, jardamçılar kıldı. Oşentip sahabalar emneni jakşı degen bolsa, al nerse Allah'tın aldında jakşı. Sahabalar emneni jaman degen bolsa, al nerse Allah'tın aldında jaman. Muna bul sahabalarga berilgen öte çoň ba, öte adiletli ba, öte tuğra ba. Muna sahabalar emneni jakşı degen bolsa, al Allah'tın aldında jakşı. Sahabalar emneni jaman degen bolsa, al Allah'tın aldında jaman. Sebep Allah Taala aların jüröklerini tekşerdi. Muhammed Aleyhisselam'ın jürögünden keyin aların jürögünü tekşerip oşolary tandap aldı. Tazalığı üçün, amanatlılığı üçün. Dagı bir hadiste İbn Abbas'tan rivayet kılınat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıp jatat. Muhammad'ın sahabaların sökbögüle, alardın Muhammad'a bir saat sahaba bolgonu, başkaňardın 40 jıldyk ibadatyňardan jakşı. Başka bir rivayet aytylat, ömür boyu ibadat kılganyňardan jakşı deydi. Oşonduktan sahaba degende bul şariatty gana düşünüş gerek. Sahaba degende taza İslamdy gana düşünüş gerek. Sahabalardy urmat kılış gerek. Alardy jakşylyk menen tilge alyş gerek. Alardy sökpöş gerek. Elbette ahli sünnet vel jamaa sahabalardy sökkön adam alardın içinde jok. Şiaların arasında bar. Anday neseler. Şonduktan emne üçün sahabalardın darajasy ançalyk aytyp jatat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir saat maga sahaba bolgon adam, bir saat sahabaçılık
başka ellerden, başka ümmetlerden 40 yıl je bolsa ömür boyu ibadat kılgandan jakşı. Dağı bir hadiste İmam Bukhari İmran bin Huseyn degen sahabadan rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıp jatat. Sizlerden musulmanlardan arasındağı en jakşılары maga zamandaş bolgondur. Bular sahabalar. Alardan keyinki jakşılar alardan keyinki jaşagan muğunдар, tabiindir. Andan keyinki jakşılar alardan tabiinlerden keyin jaşagan muğunдар, bular tabaa tabiindir. Buna uşul 3 muğun jakşı jaşap ötet. Uşul 3 muğundun zamanında İslam taza bolut. Ana nimne bolut? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıp jatat. Keyin kıyanatçı, amanatты saktay albagan, kögölükke jarabagan, oposuz kowumdor kelet deydi. Emi tabiindir. Tabiin degen emne? Tabiin degen söz Arapça taba'a degen etişten alıngan, manisi artından erjigendir, izinen jürgündür. Şariatты koldanuda tabiin dep sahabalardy körüp, alarga jolugup, bardyk işeniminde, bardyk amalında alardy erjigen, alardan baskan kadamına erjip, izine but baskan musulmanlarga, izinen jürgen musulmanlarga tabiindir dep aytylat. Tabiinler jönünde Allah Taala Kur'anda eskergen, oşol ele Tavba suresinde janarakta aytyp öttük. Allah Taala aytgan: "Estağfirullah ve's-sabiqunal awwaluna minel muhacirin vel ansar." Muhacir jana ansarlardan turgan en birinçiler bular sahabalar. Jana vellezine tabauhum bi ihsanin, oşolarga jakşı erjigendir. Bular tabiindir. Buna uşulardan radiyallahu anhum ve radu anh, alardan razı, Allah razı boldu, alardağı Allah'tan razı boldu dep tabiindirdi. Allah Taala Kur'anda eskergen, alardan razı bolgonunu aytgan Tavba suresi 100. ayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar menen tabiinler jönünde aytgan: "La tamassun naru musliman ra'ani aw ra'a man ra'ani." Tozak otu meni körgöndördü küydürбейт, jana meni körgöndördü körgön adamdardy küydürбейт. Bular sahabalar jana tabiinler. Bunun sebebi ne? Tabiinler taza dinde sahabalardan özünen sabak alıp, özlerine eş nese koşboy, eş nesesin kemitbey, taza avalında kiyinki muğun taba tabiinlerge ötkörüp berişgen. Tabiinlerin ahvalı şunday, ayatdağı, hadistegi aların sıfatları şunday. Emi İslam alımlarının nazarında sahabalardan sabak algan tabiin ulamalarının arasındağı en afzelleri tömönküler, alar öte köp, birok en afzellerini sanap ötebiz. Keyin bir kitapterde okup kala turgan bolsak, uşul kişilerin atı atalıp kalgan bolsa, bul tabiin eken dep, anın sözün bekem karmaganыбызга sebep bolsun. Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubayr, Ata ibn Abu Rabah, Qays bin Abu Hatim, Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Abul Aliya, Alqama, Qatada, Malik bin Dinar, Hammad bin Abu Süleyman, bu kişi İmam Azam'dan ustaz bulup, Aswad, Uways al-Qarni, Qasim bin Muhammad, Harica bin Zeyd, Urvat ibn Zubayr, Süleyman ibn Yasar, jana başkalar. Mümkün bolsa buların tizmesini dağı da ulansak bolat, inşallah. Eger karayыбыз, wagtybız yetişti bolsa, bulardan tizmesini dağı da ulantıp koyuşuz mümkün. Allahu alam.
Emi Hanafi mazhabının negizlewçisi İmam Abu Hanifa azırkı günde köpçülük alımdarыбыз Hanafi mazhab menen Salafiydi bir-birine teskeri koyup atadi. Jaşlar Salafi bolup ketdi, biz Hanafiydi karmaşybız kerek dep atadi. Oşolardyň kulagına kümüş sırga Hanafi mazhabının negizlewçisi İmam Abu Hanifa dagy tabiinlerden bolat. Tabiinler salaflardan bolat. Abu Hanifa 16 jaş kuragında atası menen hac ibadatına barganda Abdullah bin Harisa degen sahabany körgen eken. Jana andan bir kança hadis ukkan eken, muna uşunu menen al kişi tabiin bolgan. Kebir riwayatçılar Anas bin Malik'ti da körgönünü aytşar. Kıskası İmam Abu Hanifa oşo sahabalardan en akırkıların, en köp yaşaganların görüp kalgan. Alardan keyinki muun, taza muundun en akırkısı taba'a tabiindir, je bolbosa atba'u tabiindir. Peygamberimizden keyin İslam'da taza karmagan üçüncü muun taba'a tabiin, je bolbosa atba'u tabiin. Bular tabiindirdi erçigendir. Alar özlerine murunku muun tabiindir menen sahabalardan izinen erçigen, İslam'a koşumça dağı, alımça dağı kılbay, ibadat kılıp ötüşken. Bular jönünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, İmam Bukhari jana Muslim rivayet kılgan sahih hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, "Hayru ummeti qarni, summellezine yelunahum, summellezine yelunahum." Bul hadiste biz jogorda da öttük. En jakşı ümmetimdin arasındağı en jakşılary meni menen bir kılımda yaşagandar dedi. Andan keyin alardan keyinkiler, andan keyin alardan keyinkiler. İbn Hajar Asqalani degen tarihçi alim bar, alık aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen bir kılımda yaşagandar sahabalar keyin tabiinlerinin kılımı kelet, andan keyin taba tabiinlerinin kılımı kelet. Bul hadiste Arap dilinde qarın dep keletde. Qarın bir zaman kılım manisinde. Oşol qarın sözünün tafsirinde düşündürmesinde İbn Hajar aytat. Arap dilinde kılım dep, qarın dep 10 menen 120 jıldın aralığını aytat. Bul hadiste kelgen kılım sözün tümönkü dalilder sebepti 70 jıl dep düşünür kerek. Köpçülük alımlar oşonun arasında İbn Hajardağı aytat, salaftardyň zamanı 200 hicradan 220-njy jyl deydi. Oşol 220-ny 3 muğunga bölsöňiz, 3-ke bölsöňiz 70'tin tegeregindegi san çygat. Emnege bir muğundu 70 jyl dep je oşonun tegereginde dep aytyp atat, aga tömendögi dalildir. Tömendögiler dalil bolat. Birinci dalil, Araplar adamzattın bir muğunu bul jarykta yaşap, biri kalbay ötüp ketken aralykty kılım dep koýşatken. Je bolbosa qarın dep koýşat. Bul birinci dalil. Ekinci dalil oşunu kuwattagan dalil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, ümmetimdin ömürü 60 menen 70'tin arası degen. Bul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin orta jaşı 60 menen 70'tin arası. Eger biz bir muğundun jaşyn 70'tin tegeregi dep belgilesek, anda salaf-ı salihlerin doğru 220-njy jylga jetpey bütken bolat. Hazırkıyla men bölüp bergendey. İbn Hajar aytkan, sözü kabul alıngan ulug alımlar, sözü kabul alıngan degen oşul salaftardan berki en ataklı bolgan sözü kabul alıngan alımlar bir doğuştan aytışkan eken, taba tabiinlerin en akırkısı hicranın 220-njy jylyna çeyin alamdan ötüp ketken degen eken. Dal oşol 220-njy jylda İslam alamında
aqidada, amalda eng alğaçkı fitna buzulular baştalgan. Mu'tazila jamaati tilini agıtkan, qanday tilini agıtkan jönde keyin toxtalabız. Filosoflar baş götürgen, qanday filosoflar emne dep baş götürgen, Kur'an sünnetke karşı qaysı sözleri dal kelgen, qaysı sözler Kur'an sünnetke karşı kelgen ala keyin toxtalabız. Alımlar bolsa buzulgan padişalar tarabından Kur'an mahluk dep aytuga majburlangan, buga da keyin toxtalabız. Oşentip 220-nji hijradan 220-nji ýyldan keyin abal ötü tataldaşyp ketken. İmam Buhari İmran bin Husayn degen sahabadan rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: Musulmanların arasındağı en jakşylary maga zamandaş bolgan sahabalar, keyinkiler alardan keyinki muundar, keyinki jakşylar alardan keyin yaşagan muundar. Janagala ötken hadis, andan keyin kıyamatçı amanat saktay albagan, köwelikke jarabagan oposuz qowum kelet deyip, al bu zaman kanday baştalap, agada keyinçilikte inşallah toxtalabız. Emki mesele Firqatun Naciye kim dep atalat? Firqatun Naciye kim? Firqatun Naciye kim? Bul sözdün kelip çıkışına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıngan iki hadis sebep. İmam Buhari jana İmam Muslim'den rivayet kılıngan sahih hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunday degen: "Sataftariku hazihi umma ala 73 firqa, kulluhum fin-nar illa firqatun wahida. Qalu wa ma tilkal firqa? Qala ma ana alayhi al-yawm wa ashabi." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul ümmet, İslam ümmeti 73 firqaga bölünüp ketet. Aların arasından bir firqa beýişke düşet, başkalary tozakka düşet. Oşonda sahabalar suraşdy: "O Allah'tın elçisi, oşol tozaktan kutulup beýişke düşkön firqa, jamaat kim?" dep suraşdy. Anda Allah Taalanyň elçisi jogap berdi: "Alar menin jana sahabalarymdyn jolundan jürgendir" dep jogap berdi. Bul hadis baştalışta taftariku hadihil umma, uşul ümmet bölünüp ketet, firqa bölük bolup ketet. Je bolbosa jamaatga bölünüp ketet dep baştalganda. Uşul taftariku degen sözdön firqa degen söz kelip çykkan. Taftariku degeni firqa bolup ketet. Muna oşol 73 bölük bolup 73 firqa bolup ketkenlerden birösü gana beýişke düşet. Birösü gana tozaktan kutulup kalat. Oşol firqatun naciye deydi. An-naciye degeni kutulgan degen söz. Tozaktan kutulgan firqa oşul deydi. Uşul ele manidagi hadisde İmam Abu Davud dağı özünün Sunan kitabında tümendögüçe keltirgen: "Taftariku hazihil umma ala 73 firqa, kulluha fin-nar illa wahida wa hiya jamaa." Bul ümmet 73 firqaga bölükke bölünöt. Birösünden başka bardygy tozakka düşet. Al tozaktan kutulgan jamaat, firqatun naciye kim? Al jamaat dedi. Bul iki hadistegi tozaktan kutulgan jamaatty İslam alımdары firqatun naciye dep ataşat. Oşentip firqatun naciye kim? Oşol 73 bölükten turgan, bir bölügü gana beýişke düşe turgan, tozaktan kutulgan firqa, jamaat kim? Şaşılbay turgulada. Uşul günge çeyin İslam alamındağı köpdögen jamaatlar, köpdögen partiyalar, jada kalsa sufistik tarikatlardağı firqatun naciye biz deşet. Antip oğuzdu kuçöp menen arçıp koyuş oňeýle. Azır dile köpçülük alımdarыбыз dile uşunday oğuzdu kuçöp menen arçyp da. Biz deyt firqatun naciye, biz palança, biz tükünçe deyt. Birok dalil kana. İslam alamındağı bardyk jamaatlardyn işin tekşerip kelgende jalgız salaf jamaatynda gana çыныгы firqatun naciyenin belgileri görünет. Al kanday belgilerle?
Antkeni salaflardan devizi var. Ha? Şiar dep koyat. Bunu balardan devizi Peygamberдің sünnetin bekem karmao, sahabalardan yolundan жүрүү деген deviz. Salaflar gana uşul devizdi karmaydı. Bekem karmaydı karmaganda, anan amal menen karmaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dagi al cemaatni emne dep sifatladılar? Menin jana sahabalarımdın yolundan жүрgөндөр dediler go. Suru Peygamberimizin yolundan tüz erişgenler kimdir? Cevap bereriz. Sahabalar, tabiindir, jana taba tabiindir. Suru bul 3 muğundu İslam alımdары emne dep ataşat? Salaftar jana salafu salihindir dep ataşat. Anda firkatun naciye kim eken? Salaftar jana aların yolundan жүрgөндөр eken. Buga keyin dagı dalillerdi keltiremiz. Uşul hadisteki cemaat degen sözdön ahli sünnet vel cemaat degen söz kelip çıkan. Firkatun naciye kim degen soruğa kıska kılıp ahli sünnet vel cemaat deyiz. Ha? Ahli sünnet vel cemaat deyiz. Ahli sünnet vel cemaat biz bunu sabahımızın başına kaytkanda Wikipedia ensiklopediyasından tömendögüçe bir anıktamalarda algan elek. Ahli sünnet vel cemaat kim degende ahli sünnet vel cemaat özlerinin işenim akidasın salaflardan algandar dep kelgen. Demek ahli sünnet vel cemaat kim? Ahli sünnet vel cemaat oşa salaflardıga erişgendir. Demek firkatun naciyadagi salaflar. Emi ahli sünnet vel cemaat atamasının içine ahli sünnet vel cemaattanbız degen adamların arasında sufiler dagı jüret. Arkanda başka akidadagılar dagı jüret. Alardı biz özünün kezeyi kelgende janagı galbırdı sudan kötörgöndey kılıp ajratabız. Ajratkanda dagı alardı özlerinin sözlerinden, özlerinin kitaplarından, ha? Uşunun kaysı sözü salaftardyň sözünde dal kelet, kaysı sözü ahli sünnet'in sözünde dal kelet. Alardı bardygyn inşallah hiç kimge domat kılbasdan tarihi adilet menen faktlaryň negizinde karap çykkanга hareket kılabız. Emi keyinki temabız sünnet jana bid'at. Sünnet uşul ele temanın ulandysı katary sünnet jana bid'at. Je bolbosa ahli sünnet vel cemaat kim degen meselenin ulandysı. İslam terminologiyasında sünnet jana bid'at degen sözler var. Sünnet jana bid'at emne eken düşünүү üçün dagılı kitaptın başında kayrılganday Wikipedia ensiklopediyasına kayrılabız. Sebep degende başka bir hadislerden je bolbosa başka bir alımlarının kitabinden alıp gelseniz aytışat bular özlerinin sözlerini aytıp atışat. Buna bul jerde sunna dep baştalgana Пример жизни исламского пророка dep baştalgan özüňiň aýagyna çeýin okup alasyňar. Men tilimi çalıştyrbaýla koýaýyn. Oşentip Wikipedia boýunça sünnet birinciden Peygamberden jaşosundan örnek alıp yolundan jürüp jaşap eken. Sünnet degeni. Sünnet degeni Kur'an'dan keyinki orunda turgan ereje mıyzamlarının jinagy eken. Üçüncüden Peygamberimizin peýili jasagan işleri buyruklary jana takrirleri eken. Dördüncüden oşolala Wikipedia'nın malumatynyň kotorması sünnetni bilbegen je bağlabagan je bilip turup burmalagan hiç bir İslam alımı, hiç bir fakihi İslam nazarında kadırlı bolup sanalbayt eken. Degen jerde tebiz toktop kalgan. Biz daga özüne-öz toktop kalabız. İnşallah ulandysın. Allah Taala ömür berse, güç-kuwat berse, hayrat berse, keyinki sabaktan ulantabız. Allah Taala bardygybızdy sahabalardan, tabiinlerden jana taba tabiinlerden izinen jürüşlerden kılsın.
Allah Taala özünün nak jolundan adaş qurbasin. Sallallahu taala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ahir da'wana elhamdülillahi rabbil alamin.